Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Niparpiti Arat Akirap Kichuhang. Dipu Active Reporter Abitung Hinpen Padma Shri Award Gelong Abang PE Sang Pipu Kila Lektipia Phan Karchuda. Duaramla MEC Constituency Boga Jamina Long Palm Storage Project Kibi Ponapot Ronga Sarpen KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kachuro Pajerpon. Golpara Rajmahal Hotel along Kelang Nota Kasai Chukle Malam Kipen Banghini Soardo Solapen Banghini Supin Suatumapan Raikom Saiki Arideng Kachingnang. Aprang se Birta Kelara do Anapan Kardom Bajirlo Kardom, non Birta Than Jebang Sami Ujang Terangpi, non Arju Ikha Birtang Tonpen. Balipathar Pen now Janadak, Niparpiti Ghat Mate Dhansari River Adolong Bridge Kikim Kerang Kepasang Kokajok, Radatum Thi Dunga Kisung Kachetong. Songsi Dolong Kaviajok, Barla, Langit Hut, Jasemet, Luthan Banglapen, Lugacharia Osomaran Parta, Rongarat, and Parta, Hiti Borwa Kisuki un e Kedam Kevang, Akisung, Hektik Chetong ng Koklo. Pinpur me ajak ding klui pen kikim kerang, pangching ponlo, bonta pinyar nienta ketang terek, ajok mati kepasang kok ajok, radatum, bangso kisung Chetong ng Koklo. Aduntu Bokajan Legislative Assembly Constituency ke Parlo, Bokajan MEC Constituency, Niparpitiarat, Dolong Kavi, Kidu Kisung Puthak Prabjin Penang Ravik Nang Jipusi CEM Dr. Himanta Biswa Sarma, CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amor Singh Tisu, MLA Surja Rongphar, Biswajit Phukan, MLA Sarupathar Legislative Assembly Constituency, Lapen MEC Madhuria Dikal Phukon Atuma Phan Kachuningri Padupon. Amar dalang tu hunkale banai dia. Amar ahibar ar jabal kosto hoye ache. Koalisna de. Himanta mama amar jabal ar ahibel digdar hoyse apuni jaldi ke banai dio. Dolong biya ase na? Dolong biya ache. ঠিক আছে আমার দলং তো বনাই দিয়া জলদি জলদি আমার দিগদার হৈ আছে আহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে ততকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দলংটো বনাই দিয়া তো আজি আপোনালোকে আমাৰ মাজত অহা কাৰণে যেহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁলোকে ইমান কষ্টত আমাৰ ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছে আৰু আমাৰ দলংটো মোটামুটি হৈছে কিন্তু যেটো আমাৰ এতিয়া গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট সাইডত যেটো এপিডিএছএলৰ কষ্ট হৈ আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু দলংটো আধৰুৱা হেতু কাৰণে হৈছে সেই কাৰণে আমি মাননীয় সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছো যাতে এই জায়গাটোত আহি কিনে তেওঁ যাতে চোৱা চিতা কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে দলঙৰ কামটো কৰি দিয়ে সেই কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্ব শৰ্মা মামা তেওঁ যাতে এই কামটোত আমাক সহায় কৰে আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী পাৰদেৱো যাতে আহি অলপ ভূমুকি মাৰে এই দলংখন যাতে অতি শীঘ্ৰে কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেহেতু আহিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে এইটো যাতে তেওঁলোকে আওকাণ নকৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে দলংটো দিয়ে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ গাৰ্জেন হিচাপে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ কভারেজ করার কারণে এইটো যেটো আমার নেপেপিটি ব্রিজটো আমার লং টার্ম ডিমান্ড আছিলে আমি বহুত বছর পিছত ব্রিজটো আমি পাইছো ইয়াত জনামতে আমার কাৰ্বি আংলং সাইড অলমোস্ট 90% কাম কমপ্লিট হয়েছে খালি আমার গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট আমার হেফালে অলপ যি আর্ট ফিলিং বাকি আছে আমি গম পোৱা মতে যি এপিডিএছএলৰ যিটো 3 ফেজ কাৰেণ্ট তাৰ ওপৰতে গৈছে সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম ফেচ হৈ আছে সেইকাৰণে মই কনসাৰ্ন অথৰিটিৰ লগতে আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক তেওঁ এইটো মেটাৰটো অলপ তেওঁক চাবলৈ কাৰণে আৰু অলপ গুৰুত্ব দিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানে পেৰপেটি বাকী হৈ পেনে যাতে আমাৰ যিনি ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে অহা যোৱা কৰিবলৈ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে আৰু লগতে আমাৰ যি বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় সূৰ্য ৰংফাৰ ডাঙৰ তেওঁ অলপ যোগাযোগ কৰি এইটো মেটাৰটো সোনকালে যেন তেওঁলোকে চাই দিয়ে মেটাৰটো যেন ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে
Pini vusik ni phai ingkora sirkep surhini ra ingkora trogarni dipu active reporter bitung atungpen kedamtang vusik ni phai ingkora kithom surhini ra ingkora trog arni India angkang pipen kang vaipon Padmasri Awardee India amai phi Draupadi Murmu ari dengpen ke pajarpon sangpi pukhila lekthi pi aphan buke lapen ke man ke do Karbi apoho pen karchodang Ilitum chini dam senang athi alangli Karbia lunjur ki lun pensila so Padmasri nong I ke long duna posila ke Karbia ke phan thidung nong mi sikewan lo lasi ilitum un an ke kachirap kachitu pencheng lok un an ke man peng kachipia ke nang sot Songsi alangli phan ke EEC CEM MLA Dr. Tuliram Rong Hangpen runmi somate ke tu ahem kimpilo lake mi pikalam lo Songsi alangli non kikibom apora hut Karbia rada tuma phan un an kachirap kachitu kachelang dun akenang sot binong pusi mathadam lo Nilgi pukang tungge labangso Padmasri Award ke kethedung anong nam pusi nili Chimata lo lapen chiki lo po ahok lo lapen labangso anong eke ilitum Karbia kheya phan kirung pangtui Karbia kheya tum pirthya dang ke chithang dun longji Karbia kheya tum ke claim ke dam asai ke long dun ji ason tinda laso abaha si atowar nang kang kupilo pusi nili bangke Chimata lo nasi ahok lo ilitum Inglong arlong atok anu kedo ilitum Karbia rada tum kidu ke laka doko biara rada tum sitami nili phan nili lun nili lam pena jok nilitum kadoko bia bitung pen ke chipiduk pena jok pini arni lapusan anong ithedung ke long lake rada bahasi nili puthot hodai thulu bipor loma pulote rat pen jong si nili phan akeru awe akirung ke pangtu yawe rat pen jong si nili phan nang ke chetodu nawe puasonte nili laan in edechi Sitami ini arni abangke kadoko biarat pen ajoksi nili lapuan anong ekithe nili mang humeme pen nili kelong dun nangjia ot kalipin bang sitami nili chodeng dun long lo lake kadoko biarat abahasi nili deng dun lo nili hadak ke Chimata ta anong ke deng ho sitami Karbiang long arada tumke ni background ke nang arjab dun pet si nang chihok dun lo kisi nili chihok ningarong pik hadak kedeng dun tan nili ka pheri awe ka thiri gawe lapen ke thang ni ning ki bida awe thek long pe ning karong pen si nili deng dun long lo nasi pini ani Karbia rara tum ka doko ya phanta nili arje te kleng sitami nili che thek long lo ka doko be tunta arje mumang chichini ni pin che thek long le pin arje mumang sitami chichini lo che thek long lo lapen pini ani nang le tum pherang kia hin abitung pen kewang pe nili phan lam ithi nang karju sita nili chihok lo labang so lam ajor do awe sitami ethi theniver sitami nili jakong pen sinali tuma phan nang chihodai dun do labang so nong eke nang litum ka do ko ke solang do arada baha lapen ke nili lam ithe ke ningje long sita nang litum ka do ko ke solang do arada tuma jakong ni pen sinili lam ithe ta ningje dun long sikewang jilangar ni sitami ki claim nang ji asai ilitum dupikla jasimet ilitum Karbiang long phan nimarlia hin pen nang ke pehai dun nimarlia hin pen ke long pon lake arna mahir jumit hitik kedeng bang sitami nimarli sinang kedeng dun long lo presiden sita lapen aku peneng rat kecaria hin sitami injir marlia hin pen si ong dun tum ake hai dun ata isiang thek lo chihok lo choro lo lapen ilitum lakado kawe cerap citu pen si Karbiang longcot lapukali asam kangcot lapukali Bharat angkang antai itu claim dun longpo cerap citu longpo usinili ning thepik pen pini ning karong pen ang itu maphan nang cipat cini dun sila bangso Padmasri Award ke lake adok werara khansi nili hodai West Karbiang long Duar Amla MEC constituency ke parlo boga jamina long pump storage project ki bipona long rongata tatum chingki chingwaisar lapen chedon sarlo lapen boga jamina long pump storage project ki bipon thegapot rongata tatum pen ke EEC CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan kachuru pajerpon
lapen la so pump storage project ki bipon along kumat ni atum ki kham khedun poloti rongara tum pensi insai dunang kok puputa ronga sarapen pachini ponthu Kardom nili dak nili rong dak lo nili bogojamin rong asar lo nili men ke sarim kro pase nili tuma non CM Dr. Turam rohang phantan nili choro lo nili la rong sar pe nili pui bangela pulo ye nili tuma so hydro project putha pase nili tum langsung itu proyek nangawan pi bangke nitum misen atawar hangdang atawar kuse nili tumta sini pon lo nituma sar Dr. Tuliram rong hang nikawan pi bangke misen atawar lo kuse nili tumta nili ningchi thelo kase dagarong nitum nili rong sar hoiben ta nili dikardak lo nili ke dak rong rapen nitum jingwai sar se nili tum chedon sar ben se nili tum la so hydro project ke padolo na pagni lo na ko se nilitum da rong arapen ta nilitum chingke sar chingwai sang se nilitum chedon sarpen se nilitum la so company ke padovek lo na aru chunang ko se nilin pin ke apan se nili ke nililam the kangton ni lo nani nilitum bahera ang tan pen ge wang ko peni nakham khe do pasik sak do olatang ke alang litum da rong ara ko peni kisung ko folok ba ko peni kupini ke tengkeng dokok pelotang ke alang litum se adai se anai ko se nilitum dagarong arat panta nili rong sar panta kaningi lo ase aru asuputa ke nilitum no la company bang ke nilitum jitu la hydro project non pangni ji po bang ke nilitum asuri along lele nilitum ke pekali nilitum ciri paru ini bak se do nilitum la se landam de ko se nilitum bang ta matha dam lo ciri suri ke dam de ko se ciri hari ini bahasa dami pun senil tum tasya ton sarden senil tum la solong letan nil tum rapen se kece peklo lihin ke langsi kangton ni lo karto Golpara district Bapuchinagar along Rajmahal Hotel along Kilang Nodak asona dungarai ke duara datum Golpara rai komsai ke atuma phan birta ki piatengsi ke damtang vu signify inkoiraner ke ba jopor rai komsai ke atum pen la so hotel along kurugdam si so aru so bangkhini la pen supin so bangkhini atuma phan Kilang Nodak kachuklem puka honthi ke dojok rai komsai ke atum nep ingnang pondet sikar jupater to asai ke dengpon Pinya Abirta lansi kangton lo Kardom